Sedur ngecening mamargi inggih nemangkeun malih lanturan titian daging kehilangan bebaosan sang meraga ibun sang watu gangge kadiamu nikian tuke nah cening bagus puterang ibuni setonen yang cening latar ngelampah kang araga nyujuh pejalan cening luas ditujuan ni dewa ni luas sing jadelian lakar ngalih tuajin ni dewa ni ane mula merupakan gerakan cening ulang ngasikian kayone jani ngetang nyeni buka peneragan cening de cening patilengen nang tegarangane jani tungilang nyen pikayun cening sikian nyen turun nyen hidup cening ninja paling yang di subane sideban cening nungilang pikayun kale ditu kawitang lantas nunas wecani desang yang paramut uduh itu cening mogi mangut labada karya siwirihane sidenyen yang pemargan ceningane galang padang wah ragani deuni melantaran pesuecan itu sidu nyenantar cening di sejeroning pemargi ya dan ketiben bayo sejeroning anak memargi sinah adeane madan baye nadung wadak nyelantaran pesuecan hiduni sekancane ane murupa baye nitu side lantas nyen pasah ka peneragan hidup darmo patu gelarangan ienan yang ngon cening bekel dasar luas di sejeroning nyujur kenyen jalan cening itu sing nadelen
wah puseken itu tonanangon dasar ane mawit uling darma sadunia semalihnya wakin malih puniki jening ane patut angon jening masih dasar luas tuah keingetan totonan kelingan ragan jening sampunang yen subunyen medasar ban cening inget sekancan ning kawisesan indriyani sadripune totonan ane sekadeng lancupin di sejeroning pepineh cening mewastu nyen cening wiruse ilangang makejang tuh mabet andel kapingeng dewe ane kaping kali sing adelen tuah anel kapin pedewet sing jesido anake ngalahkan tu masih tungkulang ieu nyen cening ilangang tu kaping mawi pitui kenyeragan ceninge subonyen kaulok tah paratnyan kalok tah mawi sese de sumbung kapining dewek de sumbung kapining raga rektan langgang kesaketian ingetang ibu sangat kapin ragan ceningit pitui ya diastun kenyana mungkin saktin jening sekancaning kawisesan tu sing jinyen setade lakarado di perkudang jening sing ieu merupa langgeng apa buin jatemu anak yang langkung sakti ane kelangkung paratnyan nyen cening sing jesumung kaping dhewe apa buin lantas nyen pawakan ane tune ane blok tan lempas sering idap corang sinjeng hitung-hitung anak dua sinjeng hitung-hitung anak belok kawisesan indriyane merupa corak totonan setade yo aduh ditulakar ngubeki wakasan pet
parade suwece lantas Sangyang Paramokawi katuduhin neragan cening kapenag gede sideu nya cening mapi kolih benjangan kumpuran dadi ratu kenu ban lakar nyenarke utawi nebak ulu pejalan ceningane lakar tengeu ke nyenawan kalau ditu cening nyen kepicu lantas dadi tedung bumi ngamong panjakan apa kalau ditu pengidih biang kapeneragan cening deung sak kapenengane madang tak titi deung sak kapening sudaman cening sang jumenengaku ide pekelawan nyeragang cening ngadungan ane madang pepineh ketekane wiwi ke nedotonan kukuhin antot King sesanan sang jumeneng agung cening do gelaran buin pangside nyen cening ngajegang satya wacana keluirane ade di kayun cening pangside ye medal dadi lantas muni utawi wacana do nyen tegul pesan ngaradin kesukan panjang parilaksanan cening ane mawit kuling pupine bebaosan ngelantur pang dadi sesano ane melah sesanan sang jumeneng agung ngardi kesukan bak ngawining panyakilia lantur yan cening yen subuh nyen suleng pesan pepineh cening pangside ketemu kelawan ajin cening side na parade lantas kalau ditumapi oleh pejalan cening totonan ajin cening
riwa kasan ketemu ni kelawan ning guru rupakan ceningane Sujati haji ni dewone nyenawang ya diastun kenyen mekelu ya diastun kenyen sing sideu bancening lakar ngarawatang ketemu ceninge totonan sampunang amung awi rasul kalau dituinget sang pesan nyen pebesen memeniane subuh kapineragan tegarang tu iket ane madan kerodoni de cening lah duke napi maling nikte apu buin langkah ceningin merebak lawan ajin ceningi ngado kangane madan kewirian saling titik utawi saling bak-bak ita dakat takin yen poradi ki kalau ditusat cening kapening peinget memene tenenan nah yek mesiat lantas cening kalau ditu sinah lakar kebaos nyen rukudan ceninge palapak guru kinucap idewu bani kapening sang maraga guru reke nah kalau ditu sinah cening kasengguh alpake guru sina cening kesengsaran yen subuh cening kaum kang alpake guru selawas ceningi nyalanang urip dijaga tetenena sing jenemuane madan bagieu nyen hidup ceningi sinah karundahan utawi kesengsaraan singe ibu yukti garagi tereng kayo riwau maneg daging pebaosan sang meragibu pun sang waktu gangge nakalirike raris digelis nyemangkin ketimalin antuk sang waktu gangge lugere titianku yen kadiamu niku inggih titiang setinut ing daging pengabaos ibune titiang nyuk semaya
waduh kelintang-lintang pisan. Manah titiange puniki ledang ibu. Duaning ibu sampun. Yang ini piket ring sikian titiang iriki ring buk padang titiang jage kenakan titiang. Piteket lan tutur suci disampuni puniki winaluyum mersiking sekancaning klethekan titiang. Iriki raris ring siwur waran titiange genah titiang. Pinake gegalangan manah titiang ring sejeroning pemargi. Mugi ibu tan redemi can Nah kacepan titiang ring ibu dumugi jenenten met-met nenten reret-reret jaga micoyang sedaging piteket ring sikian titiangi wantah medasaran tuh nyuk semu titiang ibu. Deni sampun kalani ngapacelut maku inggih risa sampune puput mekadi sang wadunu ngatur suk semaning manah ring biyanggani kala punika sampun rekan nyekan dani pacar memargi ngerajin sakeung ngemalihin raris matur nguninganya kenging sang watu gunung inggih ibu riantukan sampun panumayune mangkin titiang jaga ngaruruk iaji mangkin tiang lungasur mangdane tanjer rumah sekasepan sajeroning lampah titiang ni mangkin titiang ngalungsur mepamit ringangan ibune madat dumugi jesih kasuwar nugraha itu sangyang pramodita lama kali sidantar sajeroning lampah titiang labda karya
sani pinaka cepang titian tur maning side jelab de karya tan jekati ben pamencana panjang kalani sajeroning lampah titian Jani bagus lan curang jani welut maku sesampun puput kadiasa puni kedaging atur sang watu gange nah mewali nyawes mekadi biang dan ini cening ining akitu mulani acepang idewani yani nah dong lautan subuh dewa menjalan nah Ibu Kiwal biang tuar jemeneng tenenan cening biang gumantine setakte ngas tahu ngeras titiang buat lampah idewani Wagi dewa dumadik sih asuwar nugrahe mokadide yang dewate mapai ce arep tekeningan idewani mana kenang pesan buat daging papin akitu masih mana idewani apang jetwar tanpa ceden yang itu jeningnya manut daging ling agama apang tuar regumantine lempas reng daging kecapin tutur-tutur saneluwi pamkas ring daging kecapin sastra agamane